My first remark should be explain something about this. Ja ću na početku objasniti nešto vezano za raspored. Gospodin Samuel Totten je moj dobar prijatelj, već duži niz godina. I on se zapravo krijumčario je hranu u planinske krajeve, jer on između ostalog jedan aktivista, veliki aktivista. I tuširao se i tom prilikom je zapravo se onesvijestio zato što je koristio neke lijekove protiv malarije i zbog toga se ozlijedio, povrijedio je leđa i on se zaista izvinjava i žao mi je što nije mogao doći ovom prilikom ovdje. Još jednu stvar koju trebam da kažem, da kad mi je bilo 5 godina, majka mi je kazala šta moje ime znači. Moje ime je John, ne Jonathan. I to znači Božji dar. I to je bio jedan teret koji sam morao nositi čitavog svog života zapravo, jer mi je majka kazala da sam ja Božji dar. Tako da možete na neki način prekrižiti u svom programu Jonathan, znači moje ime je samo John. Ovo je zapravo moj rad koji sam pročitao prošle noći i ja sam naglasio prevodiocima da ću neke dijelove svog govora izbaciti i naravno vi ćete kasnije imati priliku vidjeti moj cjelokupan rad. Ovaj moj rad nudi jedan kraj za bolje shvatanje pitanja koje se tiču memorializacije Srebrenice. To je također priča koja nas informira o holokaustu i nekim drugim stradanjima diljem svijeta. Kako je Srebrenica doprinijela stvaranju različitih identiteta, između ostalog i političkog identiteta, jer to je naravno vezano zapravo i za rangiranje različitih identiteta. Prema Džemalu Sokoloviću, koji je organizirao brojne konferencije vezano za bosansku politiku i sociologiju od 1995. Viktimizacija, poput one u Srebrenici, ali i u čitavoj Bosni i Hercegovini, kristalizira ideju identiteta. Ovdje imam jedan dug citat Sokolovićevog rada koji ću preskočiti. No, tu su i drugi dokazi koji kaže zapravo da je eksplicitno ciljanje muslimana i onih ljudi koji su iz mješovitih brakova su zapravo bili ta ciljana skupina. 1996. godine izbjeglice iz Bosne su bile na Cornell univerzitetu gdje su razgovarali vezano za Levijev film Bosna. Tu su zapravo istaknuti neke napomene da su stvari koje se najviše gazile svima zapravo su bile zapravo oni koji su kucali na vrata muslimanskih porodica i koje su djecu iz mješovitih brakova tjerale zapravo da se opredijele za jednu stranu. Peter Novik je studirao ulogu memorije holokausta i objašnjavao ulogu holokausta i sjećanja holokausta u periodu od 70. do 90. godina, time što se fokusirao na Židove koji su se opredijelili da se na neki način identificiraju sa žrtvama holokausta na nekakav drugačiji razlog. Sad, kako se razlikuju ti američki Jevreji od drugih Jevreja, odnosno drugih Amerikanaca i na čemu se zapravo ta razlika temelji? Tako da to naravno može da se pravi na osnovu vjerskih uvjerenja. Ovo je zapravo Novik, odnosno njegova interpretacija. Poenta je zapravo da oni ne mogu da nikako utvrde nekakvu odvojenu jevrejsku kulturnu karakteristiku u odnosu na druge. Američki Jevreji se ponekad zakažu da su oni nekako ujedinjeni oko svog cionizma, ali mislim da u mnogim slučajevima politike savremenog doma su zapravo možda razjarile vladajuće političke krugove. Međutim, ono što američki Jevreji imaju kao zajedničku crtu su zapravo priče koje im govore njihove roditelje i koji su zapravo dijelili istinu evropskih Jevreja. I to je na neki način postala jedan historijski temelj koji se zapravo konstantno
ponavlja u većini istraživanja koja se rade u diljem svijeta, a to je da svi Jevreji kažu mi smo svi jedno, mi smo ujedinjeni. No, zaista u tom smislu zapravo ne možemo kazati da će se Amerikanci zapravo sami identificirati kao Jevreji, odnosno da će istinski prigrliti jevrijsku vjerska uvjerenja ili kulturne prakse. Vrlo često se pravi i ta razlika između jevrejske prakse i jevrejskog života. Tako da u tom smislu vjerske prakse muslimana u pojedinačnoj hijerarhiji identiteta je također jako dobro dokumentirano u životima Bosanaca u periodu 1992. do 1995. Važno pitanje koje nisam sagledao je da li je to imalo bilo kakvog utjecaja na dodatnu identifikaciju pojedinaca kao Bosanaca ili kao bivših Jugoslovena. Ranije studije o politici sjećanja ukazuju zapravo da tu postoje izvjesne razlike, vrste sjećanja koje su posložene po shodno zapravo kapacitetima kreatora i njihovom ohrabrenju da se zapravo suoče sa tim pitanjem. Imamo takozvanu znanstvenu memoriju ili takozvani memoir savant. To je rad koji rade, odnosno prave profesionalni historičari ili socijalni naučnici, a to radi zapravo primjenjujući odgovarajuće tehnike. Zatim imamo službenu, zvaničnu memoriju, to su one memorije koje zapravo kreira vlada, sudovi kroz svoje dokumentacije. Zatim imamo popularnu memoriju, to su zapravo oni poluslužbenici koji prave odgovarajuće udžbenike, recimo odgovarajuće hudbe, pa sve do recimo novinskih članaka, filmova, videoklipova ili slično. Potom imamo porodično osjećanje. To je zapravo nešto što se njeguje i prenosi u jednom lokalnom okruženju, od kuhinja, od svadbi, barova i slično. To su mjesta koja su zapravo najčešća, ali ne jedina mjesta gdje zapravo trauma se na neki način oslobađa. To je zapravo vrlo često memorija koja dominira u javnom diskursu. Na neki način, naročito na mjestima gdje tabuji i zvanično predstavljena memorija biva na neki način osporavana. I ovo je na neki način, da kažemo, jedan izvor prosvjetljenja i ove 4 prakse sjećanja i pričanja priča, one su se srele u tom javnom diskursu kako bi jedna drugu provjeravale i kako bi na neki način zapravo doprinijele na neki način mirovnim sporazumima. Jedan od rezultata suzbijanja takvih javnih izjava je upravo zapravo negiranje genocida. Upravo te popularna sjećanja borbi iz Drugog svjetskog rata gdje imamo zapravo partizane protiv četnika, zatim Bila garda i ustaše protiv Jevreja i Srba, Handžari protiv četnika Jevreja. Znači sve je to nešto što nam ukazuje da više ne možemo igrati na te nacionalne karte. Ti duhovi ostaju zapravo na straga naših soba i oni na neki način zapravo postaju imuni na naše dokaze, na optužbe i na falsificiranje. Kada je Milošević počeo zapravo svoju velikosrpsku kampanju i kad mu se pridružio zapravo Tuđman sa svojim nacionalistima, ti su se duhovi ponovo vratili iz stražnjih soba nazad na ulice. I naravno ovaj put su zapravo bili usmjereni ka Bosancima. Znači imamo La Memoir Savant, suočila se sa jugoslovenskim kontraverzama. Memoir Savant, ta naučna sjećanja, neće početi do 1997. Tek tada daju doprinos shvatanju onih stradanja u Srebrenici i svih onih događaja koji su doveli do toga. Inicijator tog ambicioznog, financijski zahtjevnog i emotivno izazovnog, a ponekad i herojskog međunarodnog projekta Charles Ingrao, koji je profesor historije na Purdue univerzitetu, opisuje njegove porijekle.
Znači, ta naučna inicijativa je počela vrlo skromno 1997. godine, kada je naš kolega Dušan Bataković izrazio interes za početak dijaloga između Srbijanaca i zapadnih historičara kako bi izgradili jedan profesionalni odnos koji će zapravo govoriti o stradanju, odnosno nedavnim ratovima nakon raspada Jugoslavije. Ti narativi, nacionalni narativci, oni su se izrodili na neki način i intenzivirali zapravo kroz ohrabrivanje mitova. I dok god su političari imali monopol nad tim javnim sjećanjima, oni će nastaviti da skreditiraju i marginaliziraju zapravo činjenične istine. Jer postoji ta manjinska elita koja zapravo kapitalizira stradanje velike većine žrtava. Prema tome, upravo ovaj napor nikada, naravno, ovaj napor nije okončan mirovnim sporazumom, ali on zahtijevao je zapravo veliki napor i u jednom momentu zapravo 12 timova različitih naučnika iz Amerike, Velike Britanije, bivše Jugoslavije i 22 zemalja su se bavili zapravo ovim pitanjem. Zapravo postavilo se pitanje na koji način ćemo zapravo sakupiti različite vrste memorija, sjećanja koje smo pomenuli. U tom smislu Ingrao je pojasnio da moramo zaista održavati, odnosno zauzeti jedan visoki standard na koji moramo institutirati da bismo zaista dali valjan doprinos Memoir Savante projektu kao takvom. U tom smislu koristimo također i istraživačke novinare koji su također objavljivali veoma značajne priče koje će doprinijeti ovom velikom projektu. Također smo koristili također i novinare iz regije koji su također imali visoke standarde, odnosno osobe koje su univerzitetske obrazovane i koje su mogle zapravo dati doprinos. Naravno, bilo je i nekakvih problema. Profesor Ingrao me kasnije obavijestio zapravo da oni očekuju zapravo da ćemo također imati javno priznanje visoko rangiranih državnih službenika koji će potvrditi, odnosno potpomoći ovu naučnu inicijativu u narednim mjesecima. Međutim, projekat je na neki način osujećen, razbijači duhova. Naime, mi smo nastojali zapravo da proučimo i zapravo stvaranje tih zvaničnih, poluzvaničnih, popularnih, odnosno porodičnih sjećanja u Bosni i Hercegovini i stradanja u Bosni i Hercegovini. Radili smo u Bihaću i Tuzli 1995. godine, zapravo gdje smo imali jednu malu grupu koja se zvala Save Bosnia, odnosno Spasite Bosnu iz Itake i Njujorka. Oni su se vratili 1996. godine kako bi počeli zapravo odgovarajuća istraživanja, no 1998. godine ja sam uveo jedan predmet koji se zvao zapravo Duhovi i nasljeđe. Kako bi se tako baš bavio pitanjem kako to nacije se bave sa osjećajem krivnje, odnosno sa tom podijeljenim prošlostima. Mi smo u tom smislu zapravo napravili jedan kurs koji je zapravo bio, odnosno predavanje koje je rađeno za oko 2000 studenata iz različitih grupa iz Banja Luke, Sarajeva, Derventa i Tuzle. 2001. godine smo u Tuzli organizirali jedan intenzivni jednosedmični seminar gdje smo također zapravo na neki način osigurali zapravo veći broj studenata koji će nam se pridružiti na ovom projektu. Sa nama je bio također gospodin Kemal Kurspahić koji je tokom rata bio urednik Oslobođenja. Kao što smo planirali, mi smo također željeli napraviti jedan međunarodni istraživački projekt koji bi institucionalizirao Bosnu i Hercegovinu, odnosno jednu novu, da kažemo relativno novu historijsku disciplinu koja bi opisivala zapravo kreiranje tog historijskog sjećanja i konstruiranje javne ili stvaranje javne memorije, javnog sjećanja. Jer namjera je zapravo bila da shvatimo kako taj proces teče i na koji način se on saopćava u javnom diskursu.
Naravno, u tom smislu smo željeli zapravo da limitiramo uticaje svih potencijalno konfrontirajućih narativa. Insistirali smo na tome da ti duhovi ranijih konflikata i političkih zločina da se moraju izvući sa tih tavanica, da moramo da ih smjestimo u javne prostore, u kuhinje, u barove, filmove, kako bismo ih istražili i kako bismo se mogli baviti analizom i njihovim tumačenjem. Bili smo uvjereni, odnosno bili smo svjesni razarajućeg djelovanja tih ranijih politika. Naravno, aludirali smo na popularni film tog vremena, a to su zapravo Razbijači duhova. Potom, nakon toga smo bili uvjereni zapravo da ta tehnika lova na duhove, da je razgovor o jezikom koji je razumljiv u smislu da znamo da govorimo zapravo o nekim sukobljenim prošlostima, da će nam pomoći da dekonstruišemo zapravo prošlost i na neki način zapravo dođemo i dokumentiramo istinu. U tom smislu smo naravno radili i kritičku analizu jezika prošlosti, odnosno sjećanje na prošlosti, radili smo analize različitih filmova, udžbenika, spomenika i slično. Primjera radi, evo da vam dadim. Recimo, kada smo radili sa Razbijačima duhova, mi smo 2001. godine sa Srbima iz Banja Luke radili na izučavanju pojave zapravo unašanja Ferhatbegove džamije u Banja Luci. Zatim, bosanski Hrvati su recimo proučavali uvjete proizvodnje, odnosno izgradnje dva suprotstavljana memorijalna spomenika ili centra u Ahmićima. Analiza ovih tema i produkcija, odnosno prijem tog filma od 1992. do 1995. godine koji su napravili Bosanci, Srbijanci i stranci, bila je zapravo, da kažemo, jedna obećavajuća linija ili pravac našeg istraživanja. U tom smislu napravljeni su, naravno, analizirali smo kontekst u kojem je taj film nastao i naravno sav kontekst koji je on predstavljao. Taj projekt još uvijek traje, znači projekt koji se zove Razbijači duhova, mi tu i dalje imamo određene ambicije i namjeravamo sa njim nastaviti. U martu 2004. godine, naravno, malo smo imali problema sa, naravno, pitanjem finansiranja. 2004. sam čuo zapravo za bombaške napade i za policijske racije pod Baširovim režimom u Kartumu i onda sam naravno na neki način zapravo bio ometen u svom radu. Od tada sam samo napravio jednu posjetu Bosni i Hercegovini 2011. godine jer sam u međuvremenu morao ići u Sudan i raditi neki posao na tom dijelu. Međutim, naravno, ovi duhovi Bosne, odnosno bosanskog sjećanja, i dalje su me proganjali i u tom smislu sam znao da se moram vratiti na taj projekat jer on zaslužuje podršku. Prominentni univerzitet Chicago, odnosno njegov historičar Peter Novak, i dalje zapravo je vrlo produktivan izvor koji postavlja pitanja koja treba dodatno istražiti. Očekivanja su zapravo bila, naravno, da je fenomen holokausta koji je dovršen 1945. godine zapravo vrlo brzo nakon toga postao zapravo tema koja se na dugo nakon toga istraživala, naročito od budućih generacija. Međutim, ono što u tom smislu treba imati na umu ako pravimo neku vrstu poređenja ovdje, da treba voditi računa zapravo o boljoj jasnoći različitih teza. Američki Jevreji su ranije poređeni sa sigurnosnom situacijom u Americi, odnosno to da su se i sami suočavali sa nekim neprijateljskim djelovanjima od strane samih vlada ili naroda koji su živjeli u njihovom okruženju, naročito nakon izraelske pobjede na Bliskom istoku ili, ne znam, nakon 6. dana rata 67. godine ili tokom Jom Kipura, odnosno rata za Jom Kipur 1973. godine. Tako da u tom smislu, znači, treba biti na neki način, Novik govore zapravo o tome da su
Jevreji, američki Jevreji počeli da brani svoje vlastite interese i da su nakon toga, da su počeli braniti vlastite interese umjesto da grade mostove sa nejevrejskim svijetom. Međutim, Srebrenica je postala već simbolom stradanja, naročito nakon što su Karadžić i Mladić u velikoj mjeri zapravo na neki način bili pronađeni, odnosno nakon što su zapravo uhvaćeni. I u tom smislu možda je određeni publicitet zapravo svemu tome i dodao, da kažemo, dodate su neke izjave koje su došle iz okruženja. Rekao sam također da je još jedan jako bitan element je upravo da moramo insistirati na boljoj jasnoći. Naravno, bespomoćne žrtve, ubijeni muškarci, žene, odnosno ljudi koji su lišeni svega, koji su uspjeli da pobjegnu zapravo pred puškama ubojica i na neki način moramo zapravo odnosno naglasiti da se sve to desilo pored pukih posmatrača, odnosno međunarodne zajednice, i da u tom smislu nije sve to popraćeno odgovarajućom reakcijom Ujedinjenih nacija koja je tada bila pod vodstvom Jasušija Kašija, pa ni kasnije pod vodstvom Kofija Anana. Tako da Novijak na neki način predlaže zapravo da je taj bosanski razlog, nešto sa čime se Amerikanci mogu asocirati, zapravo da na neki način to mogu uporediti sa onim obrascem koji se dešava oko holokausta. I da se tu radi zapravo o čistom zločinačkom napadu na čistu nevinost ljudi. Tako da u tom smislu vizije od 80. godina mogli smo da zapravo se poistovijete sa stradanjima Palestinaca u Sabri i Šatila kampovima nakon što su Izraelci izvršili invaziju na Libanon. U tom smislu jako je bitno nakazati zapravo da su, evo, izvršni direktor Američkog jevrejskog kongresa, da je također istakao da nije ništa konkretno urađeno po pitanju odgovora na ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Na neki način upravo ta analogija sa holokaustom se često koristi zapravo kao argumentacija za različite kampanje i zagovaranje. I to je ono sa čime se zapravo suočavamo sa nedaćama. Na neki način mi moramo insistirati na boljoj jasnoći protiv tih razarajućih stavova moralne ekvivalencije. Ono o čemu se ovdje radilo je, kao što je Warren Christopher, državni sekretar, kazao, ovo je duboka uznemirenost. Znači, radi se o jednoj viševjekovnoj mržnji i u tom smislu moramo se potruditi zapravo da odgovarajuće struje ili odgovarajuće politike nikada ne dobiju takvu moć koja bi mogla eskalirati ovakvim stradanjima.